Songistan. Tinian raw Ipft party ni den raw to bing na yes snok nema bro khati nema bro umpai tong yen raw Ipft party ni mambo yen raw resign di abo chini lugo projaro sione man bo pandawo sa abo nuno masung phim khaksaung skangtharo sare kaham chini media friends raw no tau sare yo in of fire tinini BCS ino sungman bo efai mo no ini kha kaham skangthero ang ya fa yu ke poi lawa ngai ni porichoi sani thangnai I am seshok rai yang Ipft Central Committee Assistant General Secretary and also Assistant Secretary of Ipft Kanchanpur Division. I was working from 2016 to till today in the name of land and also in the name of Jati, in the name of nation. But tinyo chungnaya na hasingke no Tiprasa leaders rawnipsiyo in the name of land and also in the name of nation, the leader of Tiprasa, they have deceived many. In the name of land, they have deceived many. Chungjo to chungye bichar khiya na hasingke siyo abo kahamsi. Land is only namesake. Ha hinyama himola abo chin thinyok masanai tre Tiprasa ni leader raw land ni mungo ebong jati ni mungo mung falye jati no falye no chu atu thayo ma cho onai abo muha chu sebrau ni cinta akhimi chongye ne hasingke chongbari sara Tripura basino bare dukhong thaiklayo Ipft no analyze khenai from 2019 no analyze khenai hasingka abo clear se 2018 no naya nai hasingka ekdom clear ong nai je Tripura ni Tiprasa ro no Mwthangjakya nei mani bo ye for the survival of Tiprasa they have deceived many ake arfono arkhele ong nai ado hye chongye tini jati bai hani he samungtang he tong samungtang tong moni singyo pano uchi hanu phiyo mahi se sani je sa ne ma se kaukre asu ni jorawa poristiti so phaya tha abo poristiti ni onujai no tinio chong bai dong ha je Ipft Kanchanpur Division ni full body here samayu working president by vice president tongsiyo jagawa aboni badeo tini full no Ipft Kanchanpur Division ni family no chung no ye abono bad kheye phaile peha janjani family ni matters ebong family ni somoisao chungdei khonai ma angdei sisok dei khonai ma bangmaro samungtang tong for the survival of Tiprasa with pure heart, with pure mind and with pure heart, but they had also deceived us. Chungno lama kro riye hing riyo kha phomo te krayo aini life o aini jindagi o first party Ipft ang skangwo ang samung tango ekta sakeha service o aini job no pento ang resign khiye phayo NERLP Ministry of Donor ni NERLP here ke ha project tong North East Rural Livelihood
project abo project ang 2013 to 2017 keu je somoyo jati bai ha ses kang draw yok na hinka Ipft join keu join ke ye aini chakri no pen to ang resign ri khau e phaim se phaya asu ni jorawo pure heart dukho no pure heart se kha phang puima bai ki pure mind bai ki purify khepe mo syang no jati ni boi himba ang den ma bro ro mau bujua ju krei kheo chongno lama hingro riyo abodi khyong mo bai khe tinio ke bai dong ha je bo political party ni ang resign riyo nema sudo ang sang thau ya joto se chung resign riye tinio ke bo party in sinyo chung bai kho pai pha bus kangok ma party yo thang ke chanai abo tinian jorau chini kun decision kre ko bachini aini dol joto ma party yo thangnai chung tinin jorao jai kre ko ambo ye abo bobishot future ni kauto ke hapa samaya future ok maunai abo ke hapa sasumaya khachang hingke ata mahine narau to ke ha bari ke senior serious leader no inga Ipft ni narau je ta tinio resign khane ba ke narau ke ha bari ke Ipft party ni ba ya serious ke narau samong kalayo himba tinio narau je hugra leader raw nong pia narau resign ke pe himba ta okay bo je Ipft ni supporter raw je Ipft no bot nai raw himba supporter raw brang le ta ole brang bot le ma khupo khachang chini logewo joto loge songru fre nai bang ma tong tinio for analyze khe nai hasingke Ipft Kanchanpur division chung top class hoto keha political party chungno no ye Kanchanpur okhui meya bat kheye thangmeya chungno mangmi ke nayan edi 2019 Lok Sabha election no Ipft ni highest vote Kanchanpur division second highest ake Drishti Council election of an ID Ipft Kanchanpur division highest vote mayo chungro 7 hoite 8000 chini voters tong 7 hoite 8000 chini voters kau ake abo brau ni bau yen rau sung bari kha khak sang brau phono tinio aini logeo ake chung chini president ni logeo chini MCC ni logeo brau tinio chung bai phaye chini logeo phaye brau phono resign ri lai phayo hani jatiyo hani mungo jati bai bongsono pha chanai Tiprasa leaders roni uklole tongsi ya ye no bro po phayo akhembo ye bro chungno sungu chungba bukto yo thangke tui khu mo mai nai ebong udar mai nai bro chungno sung mu tui krayo kha phangni bom khani mu tui krayo bro no response mario bro no chung utor mario ha bai jati ni mungo chungno falye tor mai fi nung ke ni nal 3 साल फो खाथि पया नरो दे फिल नै मा पाल हिमोनि साउंड सिस्टम न तो ये ब्रो भाई का मा सालै जाते बुश कांगो चुं जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी खेनि थांथियो बा जदियो चुं खेखे से खेमायो केबा पॉलिटिकल चुं क्रैफनो ओमायो आबोनि मसियो नरौनि चुं मनले चुं सामाया हिमबा चुंले बम हाखे तंमाइमो लामा तंग abo chung jotok bom hakiye tongna ke ha bai phon no ta phil yo tho ha bai jatini mungo hina bro no chung kau mak sayo bono angge bari khacha ata akitre ke ha sasomo jeto angge te ata tre ke somo ta ojen naro tinio resignation re pai social media naro press meet ke sa pai ha imba abo press meet video joto jagawo social media rawo viral ong pai ha ingke bangma lugu project rawo comment section rawo aketre joda wacha ro share ke saleo taule Tipramos house phaile di engge ada ke bare khachang saleo thansan lama phaile di thangani lama phaile di himba ada ke bo majority bro ro comment ke pyo ta brown le BJP se hanai ke abonole ma reaction ni reaction le kmane abo sai ga tinin jorawa chung bro thanai bro hinai chuni kono decision kre
ताउनाव सौ बीजेपी ओ थांनाय मांनाय कहम को बीजेपी ओ जदि थांमे हांके कहम को भारत नि केहा बृहत्तम एक राजनैतिक दल हा बीजेपी बा त्रिपुरा थांहा ग्रेटर त्रिपुरालैंड ताव फन ब्रक थांखे सांगे तो हिंब त्रिपुरा नि रीजनल पार्टी न विश्वास खेये जो तो थैपाइनाय स्ट्र आबके क्लियर जदि चिनी ब्रकले जॉइन खे हांके रीजनल पार्टी ओ थांया रीजनल पार्टी नि बयसहा वन इशू न तो येसे केहा रीजनल पार्टी फॉर्म वन इशू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कोनो दिन ठीक है आइन 4-5 बोसोरनि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आंगासो हो नॉर ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट नॉर ए एस्ट्रोलॉजर आं एस्ट्रोलॉजर फों या आं पॉलिटिकल निब्रो के हा परफेक्ट पॉलिटिशियन फोनो या आर फोनो आइनि एनालाइज बा अकॉर्डिंग टू त्रिपुरानि हिस्ट्री जेता त्रिपुरासा रावनि पॉलिटिकल सिस्टम नाय नायासिंका अब क्लियर से त्रिपुरानि रीजनल पार्टी तो इशू बेस के पार्टी अब इशू बेस पार्टी नो नेशनल पार्टी राव हामयावया अब इशू बेस पार्टी नो ध्वंस के हियानमा अब ब्राउनि थिंग ओनली 1 सेकेंड त्रिपुरा मथाफो सेम इक्वल होनाय IPFT जेबाबे दंसंग ब्रफो 5 years कैस कस निस्कां दंसंग नाय अब क्लियर जो तो लोग एडुकेट रहो अब कहाम क्लियर के सामयो अब दिनो चीनी दल नेशनल पार्टी रहो को एक जन जॉइन खेमयो नाय बुसकांग मावनाय बुसकांग ने काउतो सामया आर पता ऑन जोराव सियोरिया को आर पन रहो जे सौ बीजेपी रहो जॉइन खेमयो अब लेबे था काम से बीजेपी के यहाँ बृहत्तम राजनैतिक दल से ब्राउस हो एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए मोदी जी को सपोर्ट करो हुए सपोर्ट खेमे के तो कहम को हिंबा आइनि दल सपोर्ट खेबो आं सामे को तीनिन जरा आइनि क्लियर करे को आं बुकटे पार्टी था नहीं सुनो